Kuthiururuka kwa Akristiano makuite ngindu ni kionereria kia mathinio maria Jesu atungirio mbere ya kwambo na kuriuka thutha wa mithenya 3 kanitha-ini wa St Anne Muthure kaunti-ini ya Kiambu. Hĩndĩ ya miitha ya makindu, Father Joseph Wanjobi oritie etikia gwitikira mathinio maria mokaga rimwe na rimwe kuona ona Jesu mwene ni acemanirie namo. Agire kuonania gikeno tondu haha turoka gukenerera kristu uyu uria uraingira Jerusalem na tondu arathie gukua ni undu witu turamuinira hossana no kayo ithue ni tugacoka kuuga abo na ni tucoka kumwambithia na mehia maitu. Nake muthikabu wa Nyahururu wa kanitha wa Gatoreki Joseph Batia ni amenereirie njama cia ungumania bururi-ini akiuga ni irathukia ngumo njega ya bururi na gucerithiria tabarira cia ukuria wa bururi. Akiaria kanitha-ini wa Mutherumiri Immaculate, muthikabu oririe Akenya matige kubeana mabaki na o maobitha ma thirikari matige kubuthira mbeca cia muingi kwiguna o ene. Lakini wale wanapora mali ya umma, hata ikiwa wewe uko hapa, wewe vamwe na ugu atongoria kuma mwena wa Eldoret ni moritie Akenya kuthie na mbere na guteithania itanya-ini ria kunina cioko cia ungumania. Makiaria kanitha-ini wa ACK wa St Matthew na kanitha-ini wa Gatoreki wa St John ningi ni moritie ateti matige guikaniria moko na ithenya-ini riu marutithanie wira na mahimbirie thayu. Kusimama imara kukemea mambo mengi kama ufisadi kwa mfano, kuna dhuluma mbalimbali ambazo tunaona katika nchi yetu. I don't see the need as Christians why we should be, we should go on fighting one another, abusing one another. May the Lord help us so that we should embrace peace. Kiumia kia makindu ni kiambiriria gia kiumia kitheru kiria kirikagiriria mithenya 40 ya Kwaresma riria Akristiano mekagirira kuhoya na kwinyerekia. Kaunti-ini ya Nairobi, igongona riri rigukungayagirwo kiharo-ini gia St Mary's Msongari, John Cardinal Njue ni oritie muingi kuthingatia makinya ma Jesu na njira ya kwenyibia kwirira mebia mao na gutungatira mundu na uria ungi. And how wonderful it would be even we ourselves do not get enslaved by the challenges or by difficulties that come our way. Ni igongona riria rirabingurira Akristiano kiumia kitheru kiria gikoragwo na nginya matandioro ma Jesu na one ta kuga ati ibinda ria wenyerekia rikeirie kuthira. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Muthi wa Mureithi.